hano. Haleluya. Haleluya. Musora mbaye iminota myinshi, sibyo ko nta myinshi yaba mikeya ntayihaba. Iminota yose Pawulo ngo yigeze yigisha ku mugoroba wageza mu rukerera. Ndashimira Imana ko taramye. Amen. Ngere ko ndarwanya kamera. Iminsi izaza sinzemera ko zimfata kuko mfite ibitutsi bya kamera, mfite amawudi 17 ya kamera yo kunduka, kandi simba nshaka kubwiriza abari kure, ko ndashaka kubwiriza abari hano. Abazoza bumva bakeneye kunyumva baze baza tubane. Ndashimira Imana. Haleluya. Haleluya. Ndi no mwivuga butumwa na yindi misyo yanzanye, kandi mwakoze kuza gutarama. Shaka ko dusoma karongo kamwe nimbara mbabwira icyo dukora. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, cumi na rimwe, dusoma umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 11 umurongo wa mbere, haravuze ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga kuko Yohana yigisha abigishwa be. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mbabara iminota bampaye 25 dusenga. Haleluya. Mugaruke mu materaniro tubane dusenge. Narabimenye neza, nta handi hantu na hamwe imbaraga z'Imana zazikeretse gusenga. Amina. Nta handi biba. Kandi mbabwire, umuntu atazusenga yaraguye, kuko ikiranga abapagani ukudasenga. Ngira amahirwe, nagize amahirwe menshi yo kwiga. Ngira n'amahirwe yo kuvuga iminsi myinshi. Ngira n'amahirwe yo kwigisha ishuri rya Bibiliya. Ngira n'amahirwe yo kwiga mu isomo rya homeritike, ndi umuhanga kuri ryo ryigisha imyaka myinshi. Ushobora kwigisha ariko waraguye. Numvishe se ijoro rirabantiza kuko ndumva ndabafata to. Undi ashobora kuririmba ariko yaraguye, akarimbishwa na repetition. Umuntu ashobora kubwiriza abantu, uyu n'umwarimu wa theology, uyu n'umushitsi nyabona abashumba bari Nairobi. Uyu muntu mumufate mu mukomere, uyu n'umuhanga, uyu n'umwigisha mwiza dufite kuri iyi si ya none mu matorero yacu. Mwebwe abafite amatorero muyoboye, mwitesha aya mahirwe, muhite mumufata. Umuhanga abataramye ejo baramwumvishe. Nje ndamuzi wabo, muzitera umuteologe, mwarimu wa theology, wize amashuri menshi, yakoze ikintu kikiruta icyacu twese bara. Yanditse igitabo cy'igisirimba aragifite ahangaha. Igitabo cy'igisirimba niwo kibisi. Nje narasirimbye kurusha ababaze basirimba ahangaha bose, narabarushije, ariko nta gitabo nanditse. Ijuru niribagirira neza muze kumuha umwanya baramutse n'ibikunda sembizi. Bwana sifiwe. Haleluya. Nagize umugisha wo gutekereza, ngize imyaka 4 tekereza hejuru y'imbaraga zo gusenga.
kandi babwire umuntu azagwa akaguma mu itorero, kuko kuva mu itorero biragoye, ariko umuntu akaguma mu itorero yaraguye. Abigishwa babwiye Yesu ngo twigishe gusenga, twigishe gusenga. Amina. Mwongerere imbabazi mu nitabe. Amen. Twigishe gusenga. Hanyuma nje narabyigeze, nigeze gusenga bishop, nigeze gusenga cyane cyane cyane, tarabizi barabaye. Nigeze ndirimba amezi 5 ndayarangiza. Nararimbye mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere, ndarimba burira ndara ndirimba buraca, nirwa ndirimba ndara ndirimba, nirwa ndirimba ukwezi ndakurangiza, kwa kabiri ndakumara. Soma Bibiliya inshuro 4, turiya turongo twose tuba muri Bibiliya nazo soma. Ndavuga ngo reka nsenge mfukame ndebe ko bikunda, ndapfukama ibyumweru 3 narabimaze. Niho nakuye imbaraga nshobora kubanza nkoresha ino myaka yose. Bukeye ndagwa. Amen. Ndagwa sigara ku mihango y'idini. Barandumira amaseminari, ndabwiriza zenguruka Kenya, nza ahantu muri Kenya nubwo muhatuye mwe mutazamujayo, nza Tanzania, nza Kongo, nza Burundi. 2018 mu kwezi kwa 3 nja mu giterane muri Tanzania. Amen. Mu giterane kirimo abantu 6,000, gihagarariwe n'umutanzania ngo ni David Batenzi, undusha imyaka y'amavuka, tugiye kungana n'ubunini. Yari afite 115, nje nkagira 125. Aravuga ngo twaraye turiye twese, yaza bivuga kwa kabiri mu gitondo. Cyari giterane gihuje sepake yose ya Kongo, gihuza u Rwanda ADPR, gihuza irindi torero riba hano ngo ni FPCT, gihuza irindi rya Tanzania n'u Burundi Sepebu na Sudani y'Epfo. Arava ngo jana sisi wote tumekula, ngo tuzongera turye kuwa 5 saa 9. Turaririmba indirimbo kandi kikubwira ngo abantu bataza basenga bagira indirimbo ziruta amasengesho. Ubundi abahanga barava ngo niba abantu bashobora kuririmba isaha, bakabaye basenga amasaha 2, bakumva ijambo ry'Imana amasaha 4, nibwo biba bigiye ku minzani. None twebwe twarabicuje tukaririmba amasaha menshi, gusenga ko tukabikuramo ijambo ry'Imana. Ngiriya Bibiliya mwana mbaye we, hari abantu bataza bahabwa amabible cyane. Nta muntu w'imyaka 60 baza baheza iminota kirasa uziyobora, uzuheza abo bahungu mu ngana iminota. Reka kumbwira ngo mbwirize ariko wimpa iminota. Ngize ingaruka zo kuyoborwa n'abantu batize teology. Ndaza amenya level z'umuntu, ndayubahiriza da ihangane. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Uwo Mutanzania ndakuriri kubwiriza yareba ku isaha, bararirimba indirimbo 2, turangije twumva ijambo ry'Imana amasaha 2. None umutima ukambwira ngo isoni ziragukora, nje naze nsemurira umuyobozi wa gahunda. Akunda kuvuga hayagira gucya, arava ngo bado tuna saa 4, tugiye gusenga saa 4, turapata pause saa 9. Nimba utasenga waraguye. Avuga ndetse Mana we ndaja hehe, ndasohoka kandi banicaje kuri rutari mbaye nsemurira bishop. Ese we undakuriye, nareba uko ngana, nareba ubunini, ndetse Mana undapfukama bikunde. Nareba narifite imyaka 59 kuko mfite 63. Ubu Mana we ngiye gukora iki, ndasevye birarangiye.
baravuga ngo tugiye kumva abantu 20 basenga, abantu 20 basenga, kandi umuntu wese uri busenga iminota mikeya ni 30. Murumva namwe mwapfukama amasaha 5. Hapfukama umurevera wa Sepake w'Ibukavu Kimbunda, ngo ni revera Mugabane arapfukama saa 4 ageza saa 2 za nijoro. Hapfukama umurevera wo mu Rwanda Karisa arapfukama saa 4 ageza saa 2. Hapfukama umubyeyi w'Ikibungo wari wazanye na Mukarwanzu umukecuru Ruta arapfukama ageza saa 8:40. Hasenga umwana w'umukobwa wari uvuye ahantu Kibungo Kirehe bukora ngo ni Betty avuga Imana, nsanga naraguye, sinangoye akanyanga ariko naraguye. Ndataha isoni zankoze, ntamfite morale nkeya, na ibintu byancanze, mumbabarire mu nitabe. Haleluya, haleluya. Hanyuma ndaza ngeze muhira, natashe numva ibintu byahindutse, pandekereza icyo ndi bukore mu buzima bwanje. Ngeze muhira madamu arambwira atese kutanya morale ngeya n'ikindi, naraguye, sanze naraguye. Atese waje wankoye akanyanga? Oya, sizasenga. Ngo none ngiye kuzuka. Nijoro ndyamye ndota inzozi, ndota umuntu ahambwira ngo ikintu cyose kigira amatwi, ngo kigira uko cyitwa, ngo kigira n'amatwi yo kumva Imana ya Isirayeli. Ngo nibi, ngo naya mavi wayabwira kumva, nibi binyama wabibwira bikumva. Umfite 130. Reko nabona imbere yanje hano hari abahungu baye baja kuba banini, ariko ndabaruta cyane. Hanyuma ndapima rero, ndavuga ngo reka nige gusenga. Haleluya, haleluya. Nige gusenga ndebe ko bikunda. Haleluya. Mutima urambwira ngo aho senga, kagusenga. Haleluya. Mutima urambwira ngo aho senga. Mumbabare muvuge ngo amina. Gusenga ni isomo rizaryigwa hakuri umwana azayiga gardienne, kiga primaire, kiga secondaire, akiga kaminuza, agakora masters, akabona doktora. Kibazo tugira ni ukuyoborwa, sinda rikayoborwa n'umuntu utazusenga. Abahanga baravanga ingabo zisana fandi, iyo fandi ari fake, hagira ingabo fake. Amen. No rero cyanzanye na Nairobi, naje ko turi ngo kuri Pasaka, abantu bashushe ngo niho bakimenya Pasaka ko yabaye. Umuntu utazi Pasaka muzamureke, dukwirirwa mubwiriza Pasaka ngo barabihanuye, mugende musoma maritiri, muze dusenge naho Pasaka Yesu yaraje yarapfuye. Ntituzi Pasaka, mu bantu batazi Pasaka, abantu bose barahandi tuzi Pasaka. Na Pasaka tuzi. Iyaba twari tuzi Pasaka, kuri iyi Pasaka twari kwerekana abantu twabwirije. Ariko mu gihe tutagira abantu tubwiriza, ntituzi amakuru ya Pasaka. Na Pasaka tuzi. Iyaba twari tuzi icyo Pasaka ivuga, aya materaniro yacu y'iyi Pasaka izahera ejo bundi nienda kuwa 4, kuwa 5, abigisha bakigisha, nanje hondi nzabwiriza kuko naje kubwiriza ngo kuri Pasaka. Ariko nzabwiriza ubusa, ko ndaje kubwiriza y'ubusa, nta morale nzaba mfite kuko Pasaka ndi tuyizi. Namwe baraha nda Pasaka muzi, kuko iyo mumenya Pasaka tuba dufite abantu twabwirije ubutumwa bwiza. Iyo niyo Pasaka. Ranumvishe se? Mureke kundakarira. Nsubire mbabwire ko amakanisa ya Nairobi nta Pasaka muzi, kuko iyo mumenya Pasaka tuba dufite abanyagihugu twabwirije. Mugihe rero ntabo twabwirije nta Pasaka tuzi, ko turaja mu ijuru gusa. Yesu we yaradupfiriye ibyo yakoze.
muzi ko yadusigiye misiyo yo gushaka abandi bangureba aba bose ni abarevera baraha, aba bose ni abarevera, aba bose ni abarevera, umuntu utakwiriye kuba umurevera ahangaha ndaho, ariko twese turaniganira ahangaha twese. Yaba twari tuzi Pasaka tuba twarabwirije, ariko mugihe twese tuzunguruka kuri aka gapodium, tuve hano tuje kwa Rutebuka, tuje kwa Bishop, tuje hariya, none ko murongera abarevera mu wowe abanyabarevera mureke kumukongera abarevera mu bintu. Paulo yagazabwira Timoteyo nawe ngo si waraka kwekea watu mikono, ukangume kwihuta gusengera abantu, mubasengere bagende. Kandi mugira ngo abavuga butumwa hano nzanumva ngo haba evangelist, umu evangelist wicaye hano kuri Pasaka ariko arakora hiki, murabazi ndaba evangelist baba hano, mubambirire bagende. Na mu evangelist ugomba kwicara iruhande rwa Bishop kirazira, evangelist ndaza yicara iruhande rwa revera. Uwo ndabaza akazi kiwe, akazi k'aba evangelist ni ukwangara. Ako kara agaciyemwo nari nshatse kubabwira ngo dusenge. Amen. Murandakariye se none babwire se ngo muzi Pasaka umwaka ushize ndabantu bapagani mwaye munyereka mu rusengero nta makuru ya Pasaka muzi, kuko ikiranga abantu bamenye Pasaka ni ugushora imbaraga zacu, gushora inkweto, tugatanga amafaranga, tugatanga aya makoti mwambaye. Nairobi bazi kwambara we, mu bantu bacu bari mu kwambara kwisi Nairobi ni yambere. Ariko kandi Imana ntizatubwira ngo mwari muzi kwambara, Imana izababwira ko mwari muzi kwambika abanyagihugu. Amen. Bwana sifiwe. Ariko ntidushobora kubona iyo vision tutagira gusenga. Intumwa rero, haleluya, ndabizi ibintu abafana mbona, ntushobora kumenya iyerekwa ryawe utasenga. Iyo umuntu yasenze, haleluya, iyo umuntu yasenze, iyo muri ngo birabira, hanyuma itorero ryawe rirakumenya. Iyo umuntu yasenze, abayobozi baza bakureba bakavuga bati uyu tu umwezi umwanya aje mwivuga butumwa, reka tumusengere mwivuga butumwa. Ariko uracece tudindi niko tugira abagabo barangara azasenga, haba muri korari umugore ntaka. Buriya ni ingaruka zo kudasenga, ari n'abandi baheruka semwanuka yaragowe we, abantu bakaza ngo baje gushaka semwanuka. Iyo mupfukamye namwe nk'umurimo urasengerwa abantu bora basengerwa bose paka kumugira n'imitwe n'umuri urasengerwa gusa. None Peter yarasenze, ndamuzi n'umwana barasenganye, ariko batangiye kumuheza amatitire nabonye byagabanutse. Ititire shawuzi ititire titire ndayizi. Uyu yarasenze, uyu ni inyeshamba, nimba yarasena kabereka muzamukeke. Yasenze ndamuzi. Amen. Kandi ubwo wabaye pasiteri rero witegura abanebwe bagiye kukuzura. Sengera abana bagiye ku ishuri, sengera umuzi bitotsi. Koma nk'umuntu yora kodesha pasa bwisora abana ntibasinzira. Iyo basengeye wewe, haleluya, haleluya. Kandi nje gusoza muvuge ngo amena. Nairobi mugomba gusubira kwicara hasi mugatekereza, kuko mwafobeje gusenga. Asubire mvuga aka kantu ba Bishop umuntu ikintu mwaye mupfobya ibitarami Nairobi muzicuza, kandi muzicuza natwe twicuza. Asubire ngivuga nimureke gupfobya amateraniro yo gusenga. Nimba duhari
ni ingaruka zo gusenga. None ibitaramo hafi ibyo maze gutaramamwo uyu mwaka ushize narino nasanze ibitaramo bijegajega. Ejo narataramye umugabo twari kumwe ntaso cyari gifegeka hano no nabonye utundi dusha hano. Nabonye pasiteri azabura abura ifunguzo abadiyakoni bamwima ifunguzo. Mwigeze mubona pasiteri agatanga abadiyakoni? Ni ingaruka zo kudasenga. Nimba upfobya gusenga abantu birabiro bimuzicuza. Nimudashora imbaraga mu gusenga muzicuza. Nimugabanya imbaraga z'ibitaramo muzicuza. Nairobi muruzi ko mumeze neza uburiya n'udusenge umunsi mwarese ibi bitaramo muzombwira amakuru bene wacu kuraka. Muramara imbaraga zo gusenga muzaba mumaze amahoro yanyu. Ko amahoro yacu no gusenga. Amen. Kanje gusoza. Haleluya. Mwongere muvuge ngo haleluya. Bashumba musubire muhindura imyumvire mugabanye ibindi muze dusenga. Nsoma mu rukerera cyanditswe kimwe kiri muri Yeremiya. Imana yabwiye Yeremiya ngo muzasengera icyo gihugu mwasuhukiyemo ngo kuko amahoro yabo ngo niyo mahoro yabo. Muraramuka mudasengeye abanyakenya muzicuza. Kubaho kwacu haleluya kugira ngo turye, kugira ngo tunywe, kugira ngo abana bige, kugira ngo abagore bacu babyare ni amasengesho. Ko muri ibi bihugu dusuhukiyemo hari igihugu kimwe muri uku kwezi kwa11 abagore b'abanyamurenge hafi 8 bose babyaye abana baye bapfa bakicwa n'abaganga. Imana yababwira ngo nimugende musenge ngo nanje ngo mbahuruza. None Nairobi gusenga ni ngaho muhaye mu kwigizayo. Urebye amasaha muzi yo gusenga. Ndabizi ko mumbwira ngo mware gushakisha. Ndabizi ko ntawahorya ntawo batariye. Ariko gushaka icyo turye kuza ari ukwa kabiri. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana Isirayeli bampera umugisha. Narimvuze ngo Imana ibaheze umugisha. Kanongere vuga Imana ibaheze umugisha. Turambura amaboko. Kandi muyarambure yombi agororoke abayafite. Kandi muze mwibuka ko kutumvira kungana no kuroga. Ko birivuga ana abanyamurenge turabapingayi turi bipinga byo mu idini. Ruriya mwana arambura nawe nuko naje mfata mikrofone rengeza nimba ufite amaboko nawe yarengeza gororoke ngiye gutera za rero nuriya mbaye mbwira. Haleluya. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Ndimo ndabinginga ngo dusenge kandi gusenga turavuga. Muranumvishe se? Turavuga. Oze naje ndavuga. Ndabizi ko nama ipataro itari nziza nkiyawe ariko ni kandi amavi yawe sayanje nawe upfukame mukabapinzani bo mwitore. Tubwire intambara z'abarozi twaye turwana nazo tugire nizawe. Museke neza. Nose babicarije imbere iki? Munda akakunda ngo yicara imbere ariko akanga kumvira. Ndareba uburyo muncika. Kandi ndabyifuzo. Haleluya. Tugiye kubwira Imana ngo Mana turashaka imbaraga z'Imana. Turashaka imbaraga. Haleluya. Haleluya. Dukeneye imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Imbaraga ziva mu masengesho. Imbaraga ziva mu masenge. Kambabwire baza bavuga ngo iyo umuntu yize theology ntasenge ngo abindyarya. Agumana amakritike umuntu yigisha ngo hariya yabyishe ngo yari body
none ngo ashizemo irindi jambo ngo ridahu. Iyo umuntu yize Bibiliya kiga teoloji neza akayimetiriza neza ariko atagira udusengesho zamwirinde bazamugeranya n'imodoka yashise amaferi izigonga ibintu byose ibiti n'amabuye kamara. Tubanze dusenge dusubire twige. Umuntu nawe usenga atazayiga azaba igifu kizakivangira. Umuntu udasenga atazayiga nacyo ni igifu kiri aho ngaho. Amen. Turambura amaboko ngiye gusoza dusenge. Ngiye gusoza. Mureke kumpepera utuntu twarezareza nanjye. Haleluya! Bwana asifiwe. Wiki ni igihe cyo gusenga. Iyi ni iminsi yo gushaka imbaraga ziva mu gusenga. Numvishe hano ngo ko muratumira uriya mugabo Antoine Rutayisire. Akindi Rutayisire arusha abana ni ugusenga. Je ni inshuti yanje azantumira. Itariki ya mbere wa munsi wa bonane. Azamara gusabira iteraniro umugisha. Akababwira ngo nimutahe muje kurya ngo nje nzarya ku itariki 8. Ko umuntu azaba bishop akarya ku wa mbere. Umuntu akaba revera akamara umwaka ukwezi atariyiriza. Uri revera warasaze. Sinabyumva. Uko abantu bashaka amatitire sinamenye icyo abantu bazashaka mu matitire. Ko umuntu agakenera amatitire ariko adasenga. Kandi bamwe bakanarira ubusa. Umuntu akaba akamara ukwezi ahaye ahekenye ibi gahunga kayimara ariko mana yacu. Amen. Ese namwe muzamusenga cyangwa mwaraguye? Umuntu atasenga araguye. Haleluya! Iki ni igihe cyo gusenga tukambara imbaraga z'Imana. Muvuge ngo amina. Turambura. Haleluya! Iyi ni iminsi yo gusenga. Dusubire dushaka imbaraga z'Imana. Tubone imbaraga z'Pito uyu mwana yigeze azigira Kamembe we. Abo ngo ngwiza uruhi. Ese umwana yigeze asenga akinjira ihuduma yasoka akinjiri kuriya amasengesho umuntu iyo yasenze cyane amasengesho ni aza gupromoting ukazugenda uzamuka abantu bari aho ngaho. Hari abantu mu Gifaransa les sanguines abantu b'indwanire. Muzakora mwemerera badeshire bakarenga kuri rutare.
Haleluya! Dusenge tubwire Imana tuweze imbaraga. Amen. Mumbere pita mikrofone adusengere naze kandi wenda mushoboye aremera tukama hanyuma tubwire Imana ngo Mana imbaraga z'Imana nashoboye yari mutayaza nari mu bakanga kandi kisi icyifuzo cyo gusengera hano ubuzima. Amen. Yabawe. Amen. Ejo muri nasubiye muzenda ngo evera wake imyaka 70 sobora kungana n'umwana we wa gatatu usanga ari mu masengesho y'Imisiri yo kwiyiriza kandi basoma urwandiko rwa Yuda amaze kurusoma inshuro 17 akasoma arangiza agasenga kasoma agasubira agasenga ngo ninjire ngo harambira ngo mwana karamuze urakoze kuza ngwino dusenga twamaze amasaha ane amahirwe nuko ijuru ryari rimaze kungira neza maze bimaze gukunda ko mfukama nari mvuga ndetse Mana ndaje hewe umusaza ko mbona yafatiyeho mbinginge abatarwaye kandi mureke gupfukama kubera ko Kabiya yabivuze mufukame kuko mushaka imbaraga z'Imana kandi ndi mufukama mureke guceceka. Ari abantu bazabafukama ntibavuge. Beretse kubwira abantu ngo nibafukame muti murambwira ngo kwangurebe buriya muntu sanga n'umukobwa yafukamye ariko arareba utuzungu turi kuri WhatsApp n'ubu bumva bo bazimu aranemera arafukama ariko arasubiraje kuri WhatsApp. Muti murambwira ngo kwangurebe buriya mwana sanga arafukamye sanga arafukamye ariko arareba twikoreye tubindi. Hallelujah. Kandereza haleluya ebyiri hanyuma dusenge bitazaba yageze hano imbere n'umushitsi wacu ngwino wewe turi kumwe turambura amaboko. Haleluya. Ese bipe yanyu yo kugira gutya murarwaye uziko mwayura ese mwebwe mwayo tugiye gusenga ubu murasenga. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Kongere. Hallelujah. Yo Bwana sifiwe. Hahandi mwokuri imbaraga ntiziba kuri theology ntiziba muri aba bayobe b'abanyabuntu imbaraga zo ziba mu gusenga. Ariko saba abantu barimo kuvuga ngo nabanyabuntu kera babaga he bazambwira idini babagamo none so bayobeye bagayoboretse he bari idini hari irindi dini ryitwa rya Judaism bazatubwira nimba barabaga muri Judaism rya dini ry'abayuda. Erega kuva dukijijwe turi abanyabuntu twese. Ko yanyu yibipe cyangwa murakese mugani wa babahungu ngo bafite iki ngo ikiyo cyabo kiri mu kubona ngo ikiyo kigira gute kandi ikiyo kizakibona nyiracyo gusa ndahandi kizakibona muri ikiyo kizakibona ugifite gusa. Haleluya. Haleluya. Amina. Reka abagabo bombi basenge. Datawe so mwami wacu turagushimiye Mana yacu uri mwiza ntawe usa nawe ni wowe mahoro yacu n'agakiza kacu uri imbaraga zacu uri Imana utumana maso duhaye agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo Imana atari wowe duhaye agaciro wadukunda bahana Yesu Kristo Jewe tuvumbere amaso yacu turapfukamye mwami Yesu n'umubiri wacu ndetse n'imitima yacu turaguhamagaye Imana igira neza turaguhamagaye Imana yo kwizera turaguhamagarira kwegera imitima y'abantu kwegera
Haleluya. imitima y'abantu ikumve mana, Mana imitima yacu, y'abantu turabanyantege yumve wowe nkeya. data, Turabanyantege imitima y'abantu nkeya. igutekereze, Turabanyantege imitima nkeya. y'abantu ikumve, Turabanyantege nkeya mana. imitima y'abantu mwami Yesu Turabanyantege dawe nkeya. ubwiza bwawe no gukomera kwawe. Ntituzi gusenga uko Haleluya. bikwiriye, ntituzi kuganira nawe, Naguhamagaye ntituzi Mana. kukubwira kuko bikwiriye, Naguhamagaye Nyagoro, ariko duhagaze ahangaha cyangwa dupfukamishirwa ahangaha naguhamagaye bwiza buzima, kugira ngo uduheze imbaraga mana. naguhamagaye Imana itazima, Kandi ndabizi imbaraga zawe naguhamagaye Imana zizaziza mu itazigereranywa bugingo buriho. n'izindi mana, ubugingo bwapfushije naguhamagaye Imana kamere. rukumbi, Kamere iri mu bintu bimwe turebera bizabitsikamira amaraso ubugingo y'umwana wawe bwacu, Yesu Kristo, ntibubashe kugira icyo uturebere mu bukora, bwiza bw'umwami ariko wacu Yesu utuzure Kristo. mana, utuzure mana Haleluya. yacu, utuzure mana, Turaguhamagaye data we. utuzure papa, Ugendagenda, uduheze imbaraga zo kubaho, ugenda hano uduheze hantu, imbaraga zo kuvuga, umwuka wawe ugendagenda, uduheze imbaraga zo kuganira ubwiza bwawe nawe, bugendagenda, uduheze imbaraga zo ubwiza bwawe kukuvugisha, buganiriza imitima y'abantu, utuzure mana, ubwiza bwawe mwami Yesu udukure mu ubwongorere, mwanda wa Satani, ubwiza bwawe mwami Yesu udukure ubane muri natwe, twebwe, ubwiza bwawe mwami Yesu ubuganirize, ubwiza bwawe mwami Yesu ububeno, reka imbaraga ubwiza zawe, bwawe muco wawe ukomeye, kunesha kwawe bushimize mana, muradata, turagukunda bugingo buhoraho, imitima yacu ikeneye imvura y'urushaho, udutugenderere, imitima ongere yacu kandi ikeneye ubane ubwiza bwawe. natwe, ongere kandi utwiteho. Yes, urakoze Amen. mana, Amen. urakoze mana yawe. Kambasabe muhaguruke, kambasabe muhaguruke. Agira umurongo wiwe. Muranumvishe se? Buri mu bishop agira umurongo abantu baza bamushakaho. Hari aho mugenda mukeneye ijambo ry'Imana, ariko hari ahandi muza mugenda mukavuga muti ubwo nshaka gusenga ndaza kwa runaka. Amen. Haleluya. Reka dusubire ruguru iwacu. Hari insengero zimwe zakundaga kuririmba, hari izindi zakundaga ijambo nka Mibunda. Ugiye mu Mibunda, ugiye mu Biheko, umwana wo mu Mibunda yanezerewe azashamburiye, umwana wo mu Muzinda yanezerewe akaririmba, umwana wa Bijombo na Gatanga kabwiriza, umwana wo ku Mugorore kabwiriza. Nzanyoberwa ibipfurero nimba twe twarabagahe abanyapfurero bara, ese twebwe harya buriya twabaga mu yeka turi. Iyo rero twaje hano kwa Semwanuka tuba twaje mu iringe yo gusenga no gutanga ibintu bibi. Umuntu ukeneye gusenga no gutanga azaza hano. Amen. Haleluya. Haleluya. Dusubire dusengerere, mungirire imbabazi ndabingiza ko ndabatereta ngo dusubire dusubika abasenga. Mwaje hano mwabahungu mwe hano kuri rutaha. Haleluya. Haleluya. Edemila la tata. Haleluya. 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 Amina. Amen. 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 Mutima wanzu urishimye. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Amina. Amen. Turasubira tubwira Imana. Mana yacu. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Muribuka gahungu kitwa Dawudi. Dawudi wo muri Bibiliya. Gukaserutse imbere ya Sawuli, Sawuli akareba ati wakana kwe. Bamuye brigade. Dawudi akora ibintu bitatu mwabahungu baraha. Yerekana ibihanga by'imbaraga. Kindi gihe cyo kwerekana ibihanga by'imbaraga zabo. Araba ngo nishe idubu, nishe n'intare. Noneho ngo aje gutaha nimugoroba. Ata igihanga cya Goliyati, abantu bamukomera amashyi. Nta bantu bashobora kugukomera amashyi utagira imbaraga z'Imana. Turambure kana amaboko tuje gusenga. Haleluya. Nabonye dusenga. Nabonye dusenga. Amadepo y'abantu yasigaye mu magwa gasha.
narabibonye ndi umuhamya wabyo. Bwana iwe nabonye dusenga gutya ntiyagira icyo muvuga ambade pari mu mago mugasanga yahi. Uyu twigeze kubana na Ndamahizi na Karegeye atarami Kamembe. Imana yatubwira ngo mugende ku Rusizi rwa kabiri ngo murasanga kabiri agakono kuzuye uburozi ngo kaboze. Birarirukanga abajene babanga baguruka gusenga ni igisasu kiza kigera ahantu tutabasha. Turambure kandi haleluya. Ese ko mudahe mwitaba muri abasiramu bayobeye hano, muri abasiramu baje muri aya materaniro. Kandi mbabwiye nubona uri kurasengana iruhande rw'umuntu udafashwa muvi iruhande, kuko udafashwa kuza kwandukira. Hari igihe mwicara iruhande ugasanga ariko arareba WhatsApp y'utuntu twikoreye twiganye n'umugabo umwe ngo ni Rubera ngeyo ku ishuri. Mwaje kugeza hagati muhe mwigiza matendo ya mitume ugasanga ariko aracora abantu bikoreye utubiri. Yewe mambo barakuroze ko turiga matendo nawe kurashushanya abantu bikoreye utubiri. Haleluya, haleluya, amen. Hakindu kibaho kiza kibohora n'umubiri ukabohoka n'ugusenga. Gusenga kunonora umubiri bigakunda pita. Ibi biro wabikoresha ibintu wapfa. Kandi shahu nawe niyo waje. Bite kibazo. Ariko senga, subira usenge. Amina. Muze mureba abagore babanebwe mu bicaza uruha. Ba Methodiste ini baza bandika abakristo bakagira impapuro zimwe z'inyuma bandikaho abantu baza bita les membres provisoires. Abagabo batunze abagore ba kabiri, ibihungu byabatijwe bigiye gukora amakwe, ce sont les membres provisoires. Bakaza babishira ahantu aho wiga ngaho. Watambutse wa mwana kuri inshuti yanjye kuko abaye umunyamerika tambutse. Haleluya, haleluya, tugiye gusubira dusenge. Amina, amen, amen, amen. Nyabona mwokagira Imana nimba ndabashiti mufite kuwa gatatu nanje nzagaruke kubwiriza. Nzaze dusubire dusenge. Nugusa abi igisato imenyezo nuko ndaje ndi mukubira ngo ndegura umutima ukambura ngo se agenda ndi mukuyigura nkajugunya ariko itemeye gusengera komeye. Katurambure. Amina, amen. Akureba ngo uyu muntu ukuboko bari pataro nziza kandi ari mbi ni jeans umusaza wayo. Haleluya, haleluya. Kadufukame mumbere revero uyu ni revera hanyuma muje kumbera mushumba wa hano se mwana ukaje kudusoreza atubwira Imana ngo Mana dukeneye imbaraga zawe, dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Namwe ni musenge muhagaze nta kibazo, musenge mwicaye ariko mupfe gusenga. Senga ta twongeye kandi mwami Yesu guhamagara ubwiza bwawe. Haleluya, 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 haleluya. Data mitima yacu yongere kandi mwami Yesu Solema yumve gukomera kwa ubwiza bwawe bwongere kandi butaho mu mitima yacu. Dutana umunezero wo kubana nawe mwami Imana yacu iteka ryose. Ubwiza bwawe bwongere kandi mwami Yesu buganiriza imitima y'abantu iriyana. Ubwiza bwawe bwongere kandi bumanuke bugendagende data. Genda nawe genda n'usirigiro bizima, genda mu mitima y'abantu, ganiriza imitima y'abantu. Ubwiza bwawe bwongere kandi mwami Imana yacu bugaragara ngaha muri aya materaniro. Hanahera hawe nyagora. Gendana natwe Mana, tugushiriza imvura Mana. Imitima yacu yumva imvura y'urujoro, imitima yacu yumva gukomera kwawe, imitima yacu yakira imbaraga zawe, imitima yacu iha agaciro amaraso y'Umwana wawe Yesu Kristo.
Torima. Tumeko yawe E mutima l'ombre yawe. de Binisalako. Esa la pae. Shambla e longini ya Osa safere mela de gloria. tandela. Mekitasio de Siringiro krime bizimana eklima. shobora bzote. Lango ya kosala Tawfanye ribana nawe ya mwishinga kosala. mwijuruma. E l'angre des avirite de glory merikani ya asobeni. kamushumba dusengere mwakoze reka rebe Mwami Yesu turagushimiye tuguhe icyubahiro turakuzamuye Mana tugire neza twongere imbaraga n'ubushobozi imbaraga z'umwuka wera zazo Yesu Kristo mwapfuye nizihembura itorero nizihembura imitima nizihembura ubuzima ubugingo buhembuke umwuka hembuke ubwiza bwawe wahantu tuguhe icyubahiro turakuzamuye kandi ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa ishubahiro ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.